Etio yodia. Mevu awaru robo. Nora wa kobe no wa komo wen. You know more when get the rubby. Education is the most vital thing you can give to a child. Wore you nebe, what the able way politics? He body deke waka je shwale. Where there, I don't show. Wo you nebe, what the able worry teller, what keke gabe wodi. Wo you nebe, what the able way saloon, what curiosity were to liquo. Big big motor o yo na be oru no de ri saloon wo be vuru gani amota vu peti ore ngbe pa ore bi o ta ne riru ya lashes koyi o ziga na ri super group record yo swa bi pa ore moriko o de swa wi o meri ubi ato votanmo o mi swa wi o mi ubi ato votanmo be so ke ri bi ato yin ni tanmi pa lo na ubi a odiru Dr. Bakponowe ori efemi ayede yo. That is lack of education. Mi agwario egwara. Maybe you bokuru. Uzo URHOBO URHOBO Ejaberu tifotu URHOBO Uzo wojegwo Yupi yumudi ake mavokadia URHOBO mudi ake mavokadia Odibia gonona URHOBO biko eja kparo vleno mewe every party na naija ona na every party le kara ona na every party le ka sine biko nyeri kugbo ora mi biko URHOBO o teveru ona rogba biko to wo wero jimi yibo nwe when I want somebody from Delta North to be the governor of Delta State called 2015. Iye yibo bon when you watch na me junweri en. Because all me owe kwen we deri okina won yun yan URHOBO. O ya bon when na won yan na o keru we movo bedi bede. Asaru fo ma da erokowe. Woda wo pa URHOBO. Oyu fo ma da kadia kowe. Mi junweri en de biko wa era minu. Ore wo kole Donye da wo evuregbe obegon eko deri ero ye verio biju wenyo enana mi bikotana itwa vokevwele anodibie you are too tribal kidie yesi tribal okpu yo ma ru mama URHOBO make I know am novo o miragwa tuoyo vo miragwa comrade of Uzore Makole avoid to bo makeri governor Dwaga Waderu anodibia too tribal mi ye agwario egwloro